Muthenya wa ene chama. Yes, ni member. Na members day yambe. Ya freedom. Members day yambe after freedom. After freedom. Ine ya kutani ya weyabi. Ageze freedom ya wende. Freedom ya jao. Api. Bano da. Ese members day ni kagwa moloni mubuko. Of course, onataka you know. Ni pesa zikuna kuenda kwena kabyo. Kute yoi. Okay, ya tu otuma salatu latu tu ini tu ikoyu. Wina mbe so tu meya. Okwe tu yiti tu ya otakengolondo. We munini wana. Ni mwabe ya kengolondo kauli. Atu ile jage yo loka. Zangi tu ijoba ta ngombe, tu yaga te ngombe. Ngikulu. Yuma isala meba yu. Kupetanga kabyo kute pesa. Otakwekia kengolondo kauli ki uluke. Oja enda kwenda kuja hapa. Mundu agio likakirawe nendo burudika. Members day. Lakini jabana tuithayo. Jabana tuithayo. Jabana tuithayo. Mundu anakuiyate. Mundu aothe mona maseo. Mundu aothe maseo kuona mundu asema besa. Mundu aka. Mundu ala melayo. Andu kindu chonde ukuona wewe akwende mwana ngai akwe mwana ngai ni wala medhayo ngai we mwene no kwasya haleluya siati nyene ngai ona kila rogo na kwa mado baya stone kate stone dia ke ni ditu yitu ida ndemote ona bau ona bau komete una dawa yenga nabo niki na ndokela kale mukawo twivu ndokela lakini na zindu zeta ne yagona yake si yake si ala watiye si ala watiye timon medha yu ni siamo kana ndetero sia gwetania actually ndeni wandu ala kina watiye ni umwe iwe zambithe ya ona dangwe mundu yitu okotokoneti atwaitwa gugu na itwete omeiyo kanona kwanye mwene nizo bindeze nizilyo kuongelo kibeti nito amwetu wa uhuru oyu dozindi lazima mwetu agu oyu na mwetu wa uhuru kwani kumwetu wa uhuru ni wala medha mwetu zimono lodo ngomodwa ikaneke process bala waile kwa mbelia haya yuninye yuna anambia process na tesingizo ili andesenge koyo ndesingizo ili na ndesenge koyo that is you mwetu wa uhuru ndesingizo ili na ndesenge koyo na nina vango mutwa na yune ninye niwe yu haya ni ndo twa mwetu wa uhuru na ndesikizo ili na ndesenge koyo yune nambi yeyu yambe ya yu process ya mwe baasya tuone yungwenda yungu konya my friend yekanaga odhoka nakwa niendo kwambia process ya nyepesa personal kutwa mwetu wa uhuru na ndesikizo ili na ndesenge na tena problem haina problem akodi ndo ini tiseme niendo kwa nyondo kaile bangaji nikana badi venja nokadhoka nakwa ingi bange niendo yuwe kongile kibeti ju na mwetu wa uhuru no ya baya dune ninyo swine wendo ni mu approach ko dai alike box uma ndo mangasi acha uno tenya ndo mu approach alike box haya na ndezijao ndezige ili na ndezige koyo na kwa nini ndo mutwa duzinye nila na kibeti nye ni twani na ndiaza kwenda na mugango kana ndoto ya kurwaki betikingi
Yes. Yes, I am married and I respect my family. Yeah, my friend ndi mukola. Ini nangere family akwanda na ndina mubango. Ondo kebeti chao kete na mubango wangela muome na yunda to isu nenge isu no sangilio. You know what? I'm married. I respect my family. I have a one wife. No, na kibaki nondo. Kendo chete ya mama ndesi Kiswahili ndesi Kikuyu. Aye. Baki ndo kenera nacho ro kweleza wewe izini muka. I respect my family. Uru natwa wene mundu lote muka bandu be mandaka aingi ngaiya yona itwane kola natwa nyeni wezi saa 10 nataka kuelea baba tu saa ya kele masanja na bieni ndio boni ndio mukamba mjanja